Ya abarebitu bankore media twasima munonga kandi tubatangerera mbwenerizo mazima harama kuraga gwaho akagone kindi aha rukuto rwa bwana Victor Road na rukuto rukugumiza mu aheru kugwera mu rukuto kuza Ntare ifeki zimbe cyabari ya Plaza emotoka ya mani yafiso yegurire emigugu ebebinte bakwana bateko mu ntebe egumeriye ko rire kandi yekorire kimwe kuyakaho ahiru main zugwe mninga shikweta junction hahare kina chamani niko kugwamo kuyagwamo haburo driver yaburo ko araje controlling yagezeho kugira ngo agihe mu yarema kusa obuyaji gurukama kagenda motoka kagire kura eketera hansi mbona ati konka kirungi tine abanda babarumu kugira ngo hino wafa ejuru breakdown ni yeriyo yijaho hati iri neza kugihaho police muhanda yona yajita mbona makuru ago mazuma garuho gongereyo uragarebe gongereyo gambiraho mugenzi wawe azankore media areba makuru ago konka ni mu mazuma abantu bakuyuza motoka mugume mucendezemo ebintu byabiri byinje munonga na hati no reba nubwe bari bapanguraho kugira ngo bundi breakdown eri kabasa kugeza kureba nibasa kujimusa ninga nayo neza gumeremire kimwe police roho rene tanga abantu bitkonga kandi amakuru agana munonga akwa motoka yayitira hansi MPM mwebirinke yacweka ebitanda byacweka unuma yapse ebyome byayigure mwebirinke byagoma mwenite kigara marungi buzima tibere birungi aha mwanya ogwo abantu bona bari bahikaho nibareba konka taro kintu cyone kirungi ekijyaha amazu